Mına үйдөн бурчунан көрдүңөр мына таккансыр мына. Почти 3 метр. Так, мына бар незаконностьтор көрдүңүзбү? Таккан салып өтө беребиз. Так, эмне? Ма көрсөтөм боюнча. Жана бугу каякта жүрөт? Ал неме кулуп атышат. Так. Бул тармак кимге карайт? Бул немеге? Сонбек Алмачке карайт, сизге карайт. Анда бүгүн тазалаш керек. Тапшырманы берип, мына кашаларын баарын алып иштен тазаласын, алар бүт эски бактар кырып алсын дагы. Буну эме алабыз. Көчүргөнгө даярдай берелик. Нурбек Сүймбаевич менен бирге макулбу? Мына көчөдө туратман. Бардыгы бүгүн башташ керек муларды, балдар. Бүгүн баштап тазалай бериш керек. Bağışlar baksakal arz mene karılatma dönüştürmedi. Aleyküm assalam. Qanday жақсыбы? İşinizge ilgilik. Qanday жақсыбы? Так, мына көрдүңөр жигиттер. Мына остановканы оңдошубуз керек. Кара мына бакты кыйып, мына үйдүн бурчун алып кетебиз керек, кененирээк кылыпчы. Мына остановканы шикарный кылып оңдошубуз керек, эме? Сонбек Алматович, түшүндүңүз, а? Александр, қандай жақсы ба? Мына жерде көрсөзбү. Қайсы жерде? Мына жер мурун Жапалактын айлык өкмөт болгонда. Клуб болгон мурун. Сизде отургансыздар, а? Сельсовет болгон. Аркы жакты забор тосуп, мына магазин салып, Жүрүн тосуп. Жүрүн көрүн. Altı жерде сельсовет болгон. Артында дагы ушунча жер бар эле, баягы. Могу ким? Почта. 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 Так, могучу. Бул мурдагы сельсовет эле азыр мына китепкана болуп турат да. Бул биздикиби? Биздики. Айлык өкмөттүкүбү? Айлык өкмөт. Так. Эмнен тосуп алдык? Кана тууганым, эмнен тосуп алды дейсиз? Мына жак. Мунун артында өзү ошончо неме бар эле да. Жер бар. Мына жолго чейин. Муну тосуп алган да. Все болду. Аркасында магазин турат го. Ол жер уже айлык өкмөт жер болду. Болду. Са такта бериңиз мага. Жер. Все, жери кенден экен муну. Все. Элдер неме кылып атат да, истелип тургузсак деп. Все болду. Так, эмне? Аркасында кафе ушунда, я? Так, азыр. Все, болду. Значит, кадастр, архитектор такта бериңиздер. Так, Завурбек Байшевич. Муну тактап, жерибизди бошотуп берсин. Мына жерде Ооба. Буну мазарда. Так, айттык. Өзү эски мазар, ошо чейин такалат экен, поштого чейин такалат экен. Мурдасан. Замирбек Байшевич, сиз, Азаматкаевич, сиз, Адилет, архитекторлор 1 квадрат жерди бербейбиз. Түшүнүңөр, 1 квадрат. Өзү иштетпесек, биздин баланста турсун, мэриянын баласында. Балдар иштетет, неберелер иштетет. Ни в коем случае частный бербегиле, макулбу? 1 квадрат бербейм, менчи 1 квадрат. И вы тоже бербейсиңер. Мону такта бергиле. Грация такта берип, заборун жылдырсын дагы бизге турсун өзүбүзгө. Эртең менен мүрзөнү тазаласак, иштетебиз. Түшүндүңүзбү? Все, срочно мага могу боюнча особый контроль. Завурбек Байшевич, кадастр менен келип текшергиле, документтеринчи көтөрүп бергиле. Молар шашлык, пашлык, тетиги самсан алдырып койгула. Так. Кадастр. Тартуу келсин эми. Шуну айтайлы. Чакыр келсин. Мына жерде эски чайкана бар эле, бу жерде гестапка берген. Гестап курулган дейт. Бул дагы жаңы курулган. Мына заборду алыш керек. Бул биздикиби? Биздики. Так. Карана караш, жаңы курулган. 4-15 экен, а? Так. Нурбек Сүймбаевич. Забор. Көрдүңүзбү? Садиктин забору. Жылдыш керек. Срочно. Кана кадастр? Мына жердин документтерин боюнча такта бериңиз. Мыйзамсыз өткөнбү же ооба, приватизация болгонбу? Карап бериңиз, макулбу? Эгер мыйзамдуу өтсө, калсын жер кенен эле экен. Эгер магазин керек. Эгер мыйзамсыз өтсө, сотко бересиңер. Түшүндүңүз, сотко берип,
қайтып алабыз. Егер мыйзамды өтсе, қалсын, магазин болып іштесін, магазин керек. Мақұл ба? Тартып алыңыз. Мына 1,5 деп тұрады, 2,5 деп, мында жылдыш керек. Түсініңер бе? Мына. Так, моллерді қандай қылып параткалайбыз? Öyle Госактысы бар ба, Адилет? Госактысы бар. Я. Бар. Так, егер госактысы болса, мейлі, қалсын госакты болса, Замирек Башевич, мұнайды жақшынаға архитектура тапшырманы берің дағы, естім пока порядок соның қылып еме қылсын. Современный қылып забор емес, берді бір магазин қылбай, бір строй материал қылбайшы. Тартылып басқыла балдар. Мына көріп тәйті сорына чейін алғыла. Мына навес алып, моларды алып, татынаға нарақтан кетсе мақұл ба? Оларын алдырғыла. Мына қара. Мойқа чейін ашқыла. Түсіндірім? Тәтік сорға чейін ашқыла. Көрдіңіз бе, оларды алдырғыла. Бұл кімдеке? Өздерінікі бе? Оны алсын, түшіңіз бе, контейнер алсын, туалет алсын, ашсын. Мына теге забор тура тұрады, забор менен. Оны жылу да уже, оларын жылуш керек. Оларды алдырғыла. Олар айтын елері қырқып алсын. Қарам, үйдің сорына машты. Замирек Башевич, көрдіңіз бе? Ол бүт алынады, кетаттан баштап қалды. О, сорға шейін алғыла, Замирек Башевич. Тәйті сорға шейін алғыла. Az қарайыз. Болды. Оғды алдырғыла. Бұл сатқандарымыз бар. Жоқ, қоймайсың ма? Алдырғыла, базар қылбасын. Контейнерлер алдырып қаласың. 80 емес, нар жаққа шейін алышады. Үй өтсен кетіреді. Ауа. Емен қойып береді, балдарча. Шипыларына бетіп, ақтап сырдап, тетілер формақа қылып қойсын. Ақыл ба? Көрдіңіз бе мұнан? Мына қара бардак, мына көрдіңіз бе мұны? Мұндайрақ жылды өрсің, мұны көрдің мұны? Ауа, тәйті тұмба тұрады қой, тұмба чайын кесе мұны. Кенерек болу өрсін, дей мұндай. Апара тұрбай? Я. Апора тұрады, Мо тұмба менен, Зданияны стор тұрбай? Все, болды, қарағыла. Алейкум ассалам. Урматтуу мэр, кандай жакшы орозоңуз кабыл болсун. Биринчи мен сизге остановканы көрсөтүп коюмун, ал астына аялдаманы көрдүңүз, Ооба, көрдүк. Ким курса жалган айтат, президентти да алдашат, сизди да алдайт. Ушул остановка элдин чөнтөгүнөн бүткөн 85 000 сомго да бүткөн. Мынан караңызбы, жакшыракай. Кийин бир машина уруп кетип, үстү салдым болуп калды да. Түшүндүм. Көрдүңүзбү? Көрдүм. Бардык алдайт. Себеби алдаган себеби ушул. Остановка 85 000 100 000 сомго да бүтөт. Анан 700 канча миң, анан 800 миң калп бар, бардыгы. Ана бул жакта 22 гектар жер бар, деңиз. Ошону мен айтып өткөндө барып айтпадым сизге. Барып менен кайрылбадым. Ошол жерди көрсөтүп коюп чыктым атайын. Азыр мону алдыргыла. Так, мунаны алгыла. Молар алынсын. Молар алынсын, Так, могу эмне болгон здание? Жаныбек, Дом. 2,5 метрге нарак алынсын. Түшүнүңүзбү? Молар алынсын. Нар жакты бир көрүп коелу. Жокпу? Могу забор, мына чыгып кетиптир, мына чыгара. Могу үлүш жер эмеспи? Я. 10 жылдан бери турат. Так, могуну чыгара, мына чыгып кетиптир да. Мына көрдүңбү? Могу чыгып кетти. Мына сценарий окшойт, Ооба. Могуларда кичине тазалаш керек экен.
Onu gördünüz mü? Bir prolet açış gerek. Onu polunu açış gerek ekan, nima? Qara. Zamirak Başoviç. Bunu gördünüz mü? Polunu açış gerek. Taptaza sonun kılıp mынау зданиялардан эле берсек болгудай экен магазинде караң. Тетиги недостроенный здание турат, ошол магазин кылбайбы? Açık eкен, ha? Бул жагы жабык эмес. Мына жерден көрөсүң, мына жерден. Ay, mına yer. Mına mektep. Ya. Ушул жер 30 жылдан бери эле турат да, көрдүңүзбү? Мына жарымы сатып берген, мына забор болуп турат го. Ошонун аркасында да 1,5 гектар. Мындан карасак, мына жактан жол кирет. Балдарга коопсуз, мындай кооптуу эмес. Бала чака кирип Тетиги почта эле? Алла, почта эмес, ал бирөөнүн үйү, ал менчики. Ay, как раз мектеп кылайык экен. Мына ал жагы, мынандайдан баштап 1,5 гектар жери бар бул жерде, караң. Бунун акыбалын көрдүңүзбү? Ооба. Бул жатат да, ээлеп алып эле. Могудагы ушу жантөрө сатып алды эфке. Мына жарымын, дуалдан бери. Вагондон бул зданияга чейин. Бул жак забордон бери 21 эмес. Деуга тийбегиле, деу керек, бул мамлекеттики болчу. Ол жерде кадастр. Такта бериңиз. Такта бериңиз дагы. Кантип жекемен чике өтүп кеткен макулбу? Как раз мектеп садик керек экен, мектеп садикке алсак болот. Жантөрө Сатпалдиев ал добрый киши, алчы. Мында сүйлөшсөк берет жердичи. Элге берет де бизге бермек беле. Садик курабыз, мектеп курабыз. Убагында жанагы мыйзамсыз приватизация болгон да. Приватизация болгон эмес, приватизация болгон. Эпте мындай. Бир велосипедтин акчасын алган да. Азыр бара турган зданиябыз өзү жалпысынан 4 гектар. Нар жагын уже немеге элге чекке сатып берген. Бир гана конторасы эле калды. Анда сатка койду. Бу деу, Депке. Оңдо деш керек экен, Садик жок дейм, садикке. Жок. Как раз садикке сонун экен да. Азыр бул жака садик, фаб. Берги здания коюштун да кереги жок, өзү эле детсад болуп калат эле. Азырчы мооларды чыгып тура. Я. Жолдон өтө алыстыгы. Бул жакта 2 этаждуу дом бар да. Дом. Так, могу пристройка болуп тур эме. Азамат канчы көрдүңүзбү? Тетияка чейин мына бүт чыгып кетти, Мону тазалап туруп, мону караш керек экен да. Я. Кантип карасак болот? Я. Жактан көрүнөт. Бул жагында тосуп алып, мынау каналды тосуп алганда, бурдагы мэрге арыз жазып өзүн алып келгенбиз. Бул жака келип, УМСке тапшырма берген, бирок жыйынтык чыккан эмес. Мына канал тосуп алган, канал бул жерде бол. Бул даяр садик экен, Мына дуалдарды туура эмес турат, мына каналдын үстүнө салып койгон. Мынаны да тосуп алган дейли. Кантип көрсөк болот? Көрө албайбыз да. Так, даяр садик экен да, эме. Кадастр. Урматтуу мэр. Ичинде 15 комнат, актовый залдары менен. Өткөндө мен сизге арызмын айдасам ушул. Ичине ремонт кылыштын кереги жок. Ичи ремонт кылып, садикке. Жакшынакай. Анан сатка койду. Өзү качыкта жүрөт. Качып жүрөбү өзү? Өзү качып жүрөт, миш. Өзүн таппай калды. Өзү таппай калды, көрдүңүзбү? Ээси ким? 24 соток жер. Абдыганы деген. Телефон номерлери бар бенде. Аны тауып бар. Сүйлөшкүлө. Мына садикке кылайык. Так, эме. Тауып сүйлөшкүлө, кадастр сүйлөшкүлө. Эми болсо документин көрөлүк. Берсин да мэрияга берсин, как раз садик кылайлы. Кара мына караш керек да, порядок наводить этиш керек да. Порядок кылыш керек да, булардын бардыгынчы балдар. Документтерин карагыла дагы башка нерсе кылып иштесин. Кара, буларчы бизге неме? Самирек Башевич, сиз мына кара. Архитектор, кадастр. Вот эти ишканаларчы шаарга кроме вреда ничего не приносит. Кроме вреда ничего не приносит. Только заляль, да, буларчы. Только вред приносит. Карасам бардак, уят да, кара уят.
Мына пал не işi бардак, көрдүңүз мына кара. Кимге эскин бу жердин? Мурзамат мурда вице-мэр. Мурзаматов. Ошо кызыныкы. О, эскертип бергенбиз оны. Мурзаматов мурда туура эмес алган. Документтерин карагыла, кадастр. Документесин карагыла дагы. Мое то турат, эме турат. Кайсы жыл иштеген ал Мурзаматовуңар? Biz Mırzakmat'ın işleri. 12 чечти. Ну, видишь, ал за копейка алган да. Просто приватизация кылып алган. Сатып алды дейсиңби? Жөн эле бекер алган да. А борона көрдүңүзбү? Тигилерди көрдүңүзбү? Бардак мына. Могу эмне болгон здание? Мойшат, замена масло. Я. Замена масло. Час. Бuyagı bardак men bilem bu jagычы. Ал не işi bardак? Бұл жағы ясно, бұя барғанбыз, а? Қандай қылып парада қылаз ем бұларды? Жана селарық қаяқта? Селарық де, марық. Сел болғанда şu жерден кеткен. Бұл не болған тұрбалар? Су келеу? Bu жаңағы карьерлерге. Алып кетішкен бе? Суларды насос аркылуу тартып кетишкен да. Жанағы насостар ба? Ушулар сел келгенде немелерге Түп кармап алып атат кармап алып мусорларды. Жоқ, мыналар че, мына жігіт тура айтып жатат. Мына бардакта қара, мына чекесіне бір тротуар қылып, мындай хеме қылып алып кетіп, арық тазалашуымыз керек, тазалай албайбыз бұны, қара. Так, ким бар бізде көзді ұрақ? Замирек бай, сіз ептей аласыз ба? Я. Эми сізден башқа ешкімде полномочия жоқ та бұл жердечи. Бөлім башлары көрсе қолдан келбейді. Ушуларды тапшырма бербейсіз, арықтың içine алсын, бір чекеге шығарсын, проектсіз бір моздан четмен алып кетпейлік бе? Bunu mına işxanalarмен birge söylöşüp mü? Жоқ, зачем? Бұл тетігі дробилкаларды қыда. Ава. Ушені кеткен. Сен жана байқаған жоқсың, жана сайды көрдің бі? Чоң насостар тұрады. Насостарын бияқ айдайды да? Вот бардак, мына бардак. Мына бардак. Біз мына турбалар үшін таза албайды екенбіз да? Значит, тәтәк көрелчі. Молларды алдырғыла, полностью, қара. Замирек Башевич, бұны ұқпайды ешкім алдырғылама, полностью. Шының бүт алды тазалағылама, бүтін мұсырды алдыр бүгін. Бұларды мен өзім занимация етем. Бұлар мененше. Бұлар мен өзім занимация етем. Ау. Все, мен түшіндім. Так, бұны мен өзім жасайым. Бүгінгі рейтіміз ұшымен аяқтады. Бүгін саат 2-ге чейін іштейбіз, пешінге чейін. Пешінде оқып, демалыш, баня, ертең жұмышты баштайбыз. Мұяқта көрген мәселелер бойынша әрбір служба өзіңір қарағылы арқақ тұрсаң кішіне. Арқа бияқы түшкілі. Әрбір қойылған тапшырмалар бойынша сізге көрек тапшырма, сізге көрек 2 тапшырма болды. Так, кадастр сізге тапшырма болды, архитектор сізге тапшырма болды. Düşündünüz ha? Bölüm başçılar işteysinger. Tak, sizge tavşırma oldu, sizge tavşırma oldu. Tak, mo koçun уже proyekt akçası bölünген. 7 kilometre 400. Бұл mintrans жасайды. Hazır batırak mına zabordu sınavışların bütürüp dayada perişiyoruz gerek. Keçomağa ministri çaldı. Апсат тоқтау, үшін тезірек бүтіріп беріңіз, біздің балдарды ұқпайды екен дейді. Ана самым делалар ұқпайды, алардыча. Аден біз максимальный мұндайлы кету тауыз, бізге жер жетішпейді дейді. Ошығы линия застройканы қарап архитектор. Бүгін чызы беріңіздер дағы батырақ бошатыш керек. Асфальт башталады, так. Асфальт іштері башталады. Моғыл жерде тазалай тұрған бойынша тазалағыла. Так, кадастр сізге Жантөр Сатыбалдиевтен
2 jeri, 1 jeri oldu. Jana Abdıgan'ın jeri oldu. İyi. Карасу чипенко баягы эки İyi, Telekom boldu. Oşo boyunca karap beresiz. O Aylokbut eski zdaynası. Mürzo boyunca bugo. O tapşırma aldınız he. Tak tiper buna turba boyunca men işteyim. Tak men işteyim. Aylokmet siz, Aylokmet kana. Siz çoğu maga. Tege Zamirak baş muaların eğileri maga çakırıp beresiz. Eğilerini çakırıp beresiz. Bulardın külüçü mende. Tetiyakta nasos öçürüyoruz. Nasos öçürüp demontaj kılıp koyuyoruz. Demontaj kılıyoruz. Bir alarga 2-3 gün sürok veriyoruz. Tetiyaktan başlap şu kanaldan başlap.